I mo akwa aba bi memra so yen nsam e koso agodi men nsam no do so de se fata se otawi abo no de bagete we se do rebi eh chama yes more ya hwe fi Ghana month mo ya ba new month April anti ya ba ku yanim na ya se de ho nsam esi etie say April fool na me that asanda ka ko share you know save the date say na April fool ya me hwe o otase ya dia I was saying, I shall say that Chelsea, na Chelsea apamo coach. Chelsea fans any judge nyasam ketwa. Hey, Chelsea for na ya pamo coach Chelsea for fans na ya party mu jubilate se pa chairman. Hey, what Chuck Norris wa be say bibia. Just say dia na ya so lusu match kra brofon kwa. Oh, chairman. Oh no, chairman nyari te pacho 5 years no money san ya. Na ka bosumi bia no 12 million and obenya. 12 million. Hey. Skawe na so amere. Ya pam tomato chese be yadman. 12 million wan yere. O pam no. Na Todd Bowley na ono ye Chelsea penny CCR. Sika odiska tombada no. Wakasa. Wakasa afa eye papa ya ofa na adwuma ne ho. So wa pam no. Eti yen konko hwe Todd Bowley mra CCR. Ya wani abre obodwuma ma hu se ya obodwuma. Na nenu na ma nenu sisi ogwura. They say what yes France ya so ko sponsorship na deals ama ne ma no. Okwa no so fe so obi ehu se wo de ni abre na obowura Paris Saint-Germain. Te du ho no se ma metwa picture wakwa na Ghana fo se malande. E na okwa Paris Saint-Germain dressing room. Yes, CEO na Atlantic no. Ya dabo ni international. Ya oni ye adwen kese. I'm saying you so na ye fancy. Yes, na de Cinderella o. Afia man kwata makro. Se birthday mood no mu ano na want to aso. Keji wana nkasa ni Kasee du body.